Muraho merutse kuvuga ko umuryango wa East African Community ari koperative y'ibihugu bihagarariye ubutindi ku isi, maze benshi bashaka kunshinga ijanja banijujuta ngo najujuye ntabanje kujanisha neza. Niba ruko bimeze ibyo gutikura no gutongana, tubite hasi maze duterura ibitereka bumenyi turebe. Mu mwaka ushize wa 2023 ikigega mpuzamahanga cy'imari ku isi IMF na banki y'isi yose bishinzwe ubukungu bw'isi byasohoye amanota y'ibihugu byose bituye umubumbe mu bukungu. Bahera ku bikungahaye bakurikizaho ibikize, ibiri mu nzira yo gukira, kumanuka bagera ku bikennye, maze nyuma basoreza ku bitindahaye ngo bitagera n'urwara rwo kwishima. Uhengereje neza kuri urwo rutonde ku myanya 5 ya nyuma uhasanga igihugu cya Sudani y'Epfo kiri inyuma y'ibindi byose, igihugu cy'u Burundi n'abashinga nawe bakajya mu bitugu, igihugu cya Central Africa kigakurikiraho, Somalia n'intambara zayo nayo igahita ihinguka, maze nyakubahwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho gahita aterekaho amatako ku mwanya wa 5 n'imitungo myinshi munsi y'ubutaka. Aha koperative yitwa East African Community ubu tuvugana igizwe n'ibihugu 8 mu buryo bwemewe. Ibyo birimo Sudani y'Epfo, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania. None ejo bundi humvikanye inkuru ikurikira. Igihugu cya Somalia cyamaze kwakirwa nk'igihugu cya 8 mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba nyuma y'ibyumweru 3 yemerewe n'abayobozi ba EAC Arusha muri Tanzania. Perezida Hassan Sheikh Mohamud asinya amasezerano yo kwinjira imbere ya Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir uyoboye EAC kuri ubu. Ibyo bisobanuye ko Somalia nayo yabaye umunyamuryango w'iyi koperative. Muribuka ko mu bihugu 5 bitindahaye kurusha ibindi harimo Sudani y'Epfo, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia. Ubwo abahakana n'abatera amahane namwe mwashaka ibindi bimenyetso binyomoza, ubundi tugakomeza uru rubanza. Ubundi rero hari abantu iyo bumvise umuryango w'ibihugu byikusanyirije hamwe byo mu kwaha no munsi y'ihembe rya Afrika bahita baseka bagatembagara kubera impamvu nawe uraza kumva ugakumbagurika unagaragurika, ariko bikarangira gahinda ishavu n'ikimwaro bigushanguye kuko nawe ubarizwa muri icyo gice kijejeta amatiku n'amatakira ngo yi. Noneho butindi akaba ariho bubarizwa kurusha handi ku isi ya Mungu nkuko tubinyuzeho. Nawe ibaza umuryango w'ibihugu aho shefu wabo ubari igihugu cya Sudani y'Epfo, twumvise aho gihagaze. Aho yenda nitwacira kari urutega ibyo bihugu kuko gukena atari icyaha n'amahitamo, ariko biragatsindwa kugira umuryango ukennye ariko amakimbirana ari yose kutumvikana biri mu bisenge by'inzu, indyane kuva ku bana kugeza ku babyeyi, nuko amatiko akabajagata buri hose. Ibyo nabyo si uguhimbira uyu muryango kuko namwe ntimubiyobeye ko muri Sudani y'Epfo intambara n'inshuti magara ntunsige. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho byabaye umuco n'imigirire yamenyerewe na buri wese, ubwo mu Burundi naho imiborogo yabishwe na Red Tabara. Somalia bamaze igihe gito bakiriye, yo haramutse habaye irushanwa ry'ibihugu bihora mu ntambara yo ntiyahiganwa kuko yaba ari umutoza w'abandi. Ibindi bihugu nka Uganda nayo ikintu bita ruswa yabaye umwuka uhumekwa na buri wese. Kenya na Tanzania nabo bibereye muri politike ya inner politics, turaza kumenya mu gihe kiri imbere. Ni mu gihe u Rwanda narwo rumaze igihe ruri kwiyomora ibikomere by'amahano rumaze ibinyacumi 3 ruvuyemo gusa. Ibyo nabyo bitararangira uzumva ngo abarundi bararebana y'ingwe n'abanyarwanda basangiye East African Community. Abakongomani nabo bakumva Kigali sesemikaza, ni nako abagande bacishijemo batabo banyarwandara. Yewe Tanzania nayo muhahise bati ntidushaka abanyarwanda hano. Ahubwo tutaranakomeza wakwibaza ngo ubundi urwo Rwanda ko ari rwo ruto mu bihugu bya East African Community bigenda gutenga ibihugu byose birushyire mu majwi. Ese bararubeshyera cyangwa shani bya bindi umwanditsi Musa yagarutseho mu gitabo cy'intangiriro muri Bibiliya mu gice cya 37 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 33. Uyu Musa yatubariye inkuru ya Yozefu mwene Yakobo na Rasheli. Uwo mwana akaba muto n'igara rito kurusha abo kwa se bose, ariko agakundwa na se kandi akaba inshakura izi no gufindura iby'inzozi no kugenekereza ibizabo. Nuko bituma bene se bose bamwanga kugeza bamugurishije ifeza 20 ku banyamisiri. Iyo nkuru murayizi, reka tuyirekeraho. Ahubwo nkuko abaciye akenge mwamaze kubyumva, uyu munsi tugiye gutunga igishirira mu mwijima wose w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, maze tumenye imigirire n'imigenzereze y'uyu muryango, turitsa ku by'intambara iri kuhatutumba, amakimbirane, inzangano, guhangana n'ibindi byose bituma uyu muryango w'umuryango uzahaye kurusha iyindi ishobora kuba yarabayeho n'iriho ku isi yose. Amafu, amafufu n'amafaranga kubifuza future y'iyi Afrika yacu di. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye,
kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ubundi East African Community kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu muryango wisanze ufashe na Afrika yo hagati ukanagera ku nyanja y'Abahinde. Ku buryo busobanutse, East African Community iva mu burasirazuba bwa Afrika ku nyanja y'Abahinde ku byambo nka Dar es Salaam, Mombasa na Mogadisho, ukarenganya Afrika mo kabiri ugahinguka mu burengerazuba bwayo ku nyanja Atlantique n'ibyambo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bya Nsiamfumu na Muanda, ukazunguruka mu bice bya El Galak ho mu majyaruguru ya Sudani y'Epfo, kumanuka imbibi z'uyu muryango zikagarukira mu majyepfo yawo ho mu mujyi wa Lubumbashi na Rutukila. East African Community rero ishashe ku buso bwa kilometero kare 5,448,20, ikagira abaturage bari gukabakaba 350,000. Ifite imijyi ikomeye cyane nka Kinshasa iruta iyindi yose, ugashyiraho Nairobi, Kampala, Dodoma na Kigali. Intego n'impamvu ibi bihugu byahisemo kwishyira hamwe twayishakira ku muhanzi witwa John Mugango. Uyu mu 2010 yacuranze indirimbo yitwa Jumuiya Yetu, maze abayobozi ba Afrika y'Uburasirazuba bayumvise bumva neza yahanishije n'ibyo bagambiriye, bituma bahita bayigira indirimbo yubahiriza umuryango wayo, ku buryo buri gikorwa cyose kigiye gukorwa muri uyu muryango babanza guhaguruka mu kinyabupfura bakaririmba indirimbo ikozwe n'amagambo atanga icyizere kidasanzwe ku batuye ubu butaka twagarutseho. Mu Giswahili cyiza, mureke mbere yo kujya mu bikomeye twumva indirimbo y'ibice bitatu kuko turaza kuyifashisha mu kanya. Muri urwo Ruswahili bagira bati: Mana we turasenga ngo turindire umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, udushoboze kubana mu mahoro, reka dusohoze intego zacu. Mu gice cya kabiri bagakomeza bati: gukunda ubutaka no guhuriza hamwe biba inkingi y'ubumwe bwacu, turinda ubwigenge, amahoro, umuco n'imigenzo yacu. Yasoje mu magambo meza ati: byaba mu nganda, mu mirima hose, tugomba gukorera hamwe, tugomba gukora cyane, kubaka uyu muryango mwiza. Iyo nteruro asorejeho ngo tuyijenge Jumuiya Bora, twubaka uyu muryango mwiza, ndetse n'indi yavuze mu gice cya mbere ati Mungu tuwezeshe kuishi kwa amani, Mana dushoboze kubana mu mahoro. Izo zose ni interuro nziza, ariko winjiye mu myaka 57 uyu muryango umaze ubayeho kuva mu 1967 kugeza none, usanga nta gihe bigeze bashobozwa kubana mu mahoro, nta hantu havuga isasu mu bice bigize uyu muryango. Nk'uko umwongereza Professor Sir Francis Aime Valat yabigarutseho ku rupapuro rwa 20 rw'inyandiko mu 1974 yise International Law Commission 26th Session, ngo mu 1967 ubwo East African Community yari iriho ishingwa mu gihugu cya Kenya, ibintu byari bicika mu ntambara leta ya Kenya yise y'ibihararumbo Shifta War, abandi bayimenye nka Gaf Daba, aho mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Kenya mu bice bishyira Somalia. Abaturage b'Abasomali bahabarizwaga barahiye ko badashobora kuba abanyakenya, ahubwo bashaka kwisangira leta ya Somalia ku ngufu. Ako kanya Somalia na Kenya bahita batana mu mitwe, Abongereza bashyigikira Kenya n'Abasoviete bashyigikira Somalia n'inyeshyamba z'Abasomali mu majyaruguru ya Kenya. Icyo gihe muri Kenya habaye intambara itagarukwaho cyane, ariko nk'uko Jacob Berkovich na Richard Jackson baje kubigarukaho nyuma, ngo abantu 4200 bahasize ubuzima. Byose birangiririye Arusha muri Tanzania, impande zombi zisinya amasezerano y'amahoro ku itariki ya 23 z'ukwa 10 ku 1967. Iyo yari intangiriro y'intambara n'imvururu zitarangira ku butaka ubu bwitwa East African Community, kuko nko muri icyo gihugu cyonyine mu 1980 leta ya Kenya yongeye kurimbura abaturage barenga 3000 muri ibi bice by'Abasomali, cyane cyane mu karere ka Garissa, aho naho
yabahoraga ko bashatse kongera kwigumura, bituma abasomali bose ibafungirana mu kigo cy'ishuri cya Garissa Primary School. Ubu bwicanyi abanyakenya bica bagenzi babo bwanditswe ku mpapuro zitazwi ku ikarita y'amateka. Nyuma yaho gato mu 1987 kugeza mu 1990 igihugu cya Kenya na Uganda byari biri mu mwiryane w'intambara y'ubutita ku mupaka wa Busia ubahuza. Ni mu kiswe Kenya-Uganda Border Conflict. Aha Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Daniel Arap Moi wa Kenya bahoraga batukana, buri wese yacurwa hunda kamukubita cyamfunira cy'ibitero shuma, kugeza Perezida Mengistu Haile Mariam wa Ethiopia na Ali Hassan Mwinyi wa Tanzania bahagobotse barabunga mu 1990, ariko abapfuye bo bari baramaze gupfa. Muri uwo mwaka nyine kuva ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu 1990 ababizi mu Rwanda ingabo za RPN za leta ya Habyarimana zari zitangiye gusakirana mu ntambara karahabutaka yatumiyemo abanyarwanda bonyine, ariko amahanga ari inyuma y'uwashaka. Ibi byo byaje kurandaranda binavamo amahano isi yose yumva ikifata ku myanya ndangakumirwa. Ni jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi nayo yari igiye guteza ibindi turabona mu kanya, ariko ibya jenoside abenshi bazi ko byabaye mu Rwanda, gusa ababizi neza bazi ko na hariya mu Burundi rwose habaye iby'abaturusha ubwenge mu bya jenoside bise jenoside yakorewe abahutu. Umunyamateka uzwi cyane ku mateka na politike by'u Rwanda n'u Burundi, Professeur Jean-Pierre Chrétien, yemeje ko ibyabaye mu Burundi mu 1972 ari jenoside idashidikanywaho. Naho mugenzi we Dr Alison Deforge mbere yo kwitaba Imana mu 2009 yasize nawe yanditse ku rupapuro rwa 204 rw'igitabo Burundi Failed Coup o creeping coup ko rwose ababajwe n'ukuntu amahanga yirengagije jenoside yabaye mu Burundi kandi yujuje ibisabwa, ku buryo hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 by'ubwoko bumwe bishwe bazira ubwoko bwabo. Aya akaba ndi maraso yanyanyagiye hejuru y'ubutaka bwa East African Community. Iby'amaraso yamenetse kuri ubu butaka byo wabyumva neza umenye ibyabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1996 kugeza none. Nkubwo nta wakwibagirwa intambara yiswe ya mbere ya Kongo yo kuva mu 1996 kugeza 97, aho ibihugu nk'u Rwanda, Uganda, Burundi, Zimbabwe n'ibindi byinshi byagaraguraniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo ntambara yasize abari bari ku butaka bw'icyo gihugu 250 basanga basogokuru. Ibyo nabyo ntibyarangiriraho, kuko kuva mu 1998 kugeza mu 2003 intambara yiswe ya kabiri ya Kongo yongeye gutumirwamo ibihugu bitabarika. Noneho abantu bamena amaraso nk'abamena amazi, ku buryo rwose ababibaze neza nk'abanditsi Coglan, Brennan, Ngoyi Peter na bagenzi babo muri Mortality in the Democratic Republic of Congo, a National Wide Survey, ngo muri iyo myaka 5 abantu miliyoni 5 hafi n'igice nibo bagenekerejwe ko baburiye amagara kuri ubu butaka. John Mugango aririmbira ngo Mungu tuwezeshe kuishi kwa amani, Manu dushoboze kubana mu mahoro. Amahoro yaheyo kajya ko izari ingero nkeya, ubwo tutavuze ibyo muri Sudani y'Epfo naho ibyo muri Somalia nayo yamaze kuba ubutaka bwa East African Community, tubigiyemo byarangira nta kandi karimo tugiyemo. Mbere yuko tumenye uko abantu bategerezanyije ubwoba intambara muri aka karere, dushatse twakwitsa gato kwiremwa n'ikura rya East African Community. Ubundi East African Community isa nikomoka ku mafaranga yitwa amashiringi. Iyo ugiye mu bihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya usanga bose bakoresha amafaranga amwe yitwa shillings. Turetse by'amatiko yagiye avuka hagati y'ibyo bihugu ko ari bitatu, nyamara hambere byakoranye ubucuruzi, noneho biza guhumira ku mirari ubwo byakoronizwaga n'umugabo umwe, Ubwongereza, bituma bihurira ku rurimi rw'icyongereza ndetse bihurira no ku ifaranga ry'Abongereza ryitwa ishiringi. Ibyo byatumye rero bishyiraho imikoranire y'ubucuruzi buhuriweho, bitangira mu 1948 ubwo yewe byose byari bigikoronizwa n'Abongereza, bo banabifataga nk'igihugu kimwe. Kuva icyo gihe kugeza mu 1961 ibyo bihugu bitatu byahuriye mu muryango bise East African High Commission. Kuva mu 1961 kugeza 67 bawuhindurira izina witwa East African Common Services Organization. Bigeze mu 1967 bahinduye ihuriro ryabo baryita East African Community. Iyi nayo yabayeho ibyo bihugu bikorana bya kivandimwe mu bisata nk'uburezi, ubushakashatsi, itumanaho, transport ndetse n'ibindi byose. Ibyo byakorwaga hagati y'abategetsi, ariko abaturage batazi ibyari byo, ndetse hanateye kabiri amahane n'amatiku hagati y'ibyo bihugu bitataravuka hafi no kubirwaniramo. Abanditsi Tina Peterson na Michael Beck nibo banditse inyandiko yababaje abayobozi ba East African Community bose. Inyandiko yabo bayise Born in Anonymity, bashaka kuvuga ko East African Community yavukiye mu icuraburindi n'umwijima ku baturage benshi, ku buryo nk'ubu nk'ubwiye umubare w'abaturage batuye mu bihugu bya East African Community ariko bazi ko East African Community ifite inteko ishinga amategeko wakumirwa. Aba banditsi rero banditse ko East African Community ari umuryango w'amatiku yatangiye kera cyane mu gihe yari igizwe n'ibihugu bitatu, Tanzania, Uganda na Kenya.
icyo gihe Kenya ngo yabwiye bigenzi byayo ko ari igomba kugira ijambo n'imyanya myinshi mu nama ifata imyanzuro y'imiryango ngo kuko ari cyo gihugu gifite agatuza kanini kurusha ibindi. Yarengejeho ko ahubwo ibindi bihugu bizajya bitanga imisoro ku bicuruzwa byinjira iwabo ariko yo ikabikurirwaho. Ibyo abagabo nka Idi Amin Dada ba Uganda bavuze ko ari uburwayi bwo mu mutwe ko ahubwo bamutera umujinya akagenda karimbura ibyo Jomo Kenyatta kangisha byose. Naho Julius Kambarage Nyerere wayoboraga Tanzania nawe yavuze ko uko kwikanyiza kwa Kenya ari umururumba n'inda nini itakaranza abanyafrika n'abaturanyi. Ibyo bitararangira Idi Amin Dada nawe yazibishije Nyerere amubuza kwigira nyoni nyinshi ahubwo amusaba ko yasinyira mbere ya Kenya ko atazahirahira afasha abashaka gutera igihugu cye cya Uganda. Ibyo ngo nibyanga ibya East African Community n'iby'ubumwe ngo amahoro ntibazigera bayabona. Bihita biherekezwa n'uburyo bw'ubukungu Nyerere yari yarubatse bushingiye kuri ujama ariyo communisme mu gihe abanyakenya bagenderaga kuri capitalism. Izo mpamvu zose zatumye mu 1977 East African Community ihita ikinga imiryango mu gihe cy'imyaka 23 kugeza mu 2000 ubwo yongeraga kugangahurwa. Kugira ngo East African Community yongere kuzuka bisa n'ibyaturutse mu bwonko bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Uyu ngo yakomeje kugorwa bikomeye nuko igihugu cye cyari mu bizwi nka landlocked country, ubwo kikaba igihugu kidakora ku nyanja n'imwe uretse amazi ya Victoria ariko adafite icyo avuze mu bucuruzi mpuzamahanga. Ni mu gihe ibihugu bya Tanzania na Kenya bikora ku nyanja y'Abahinde n'ibyambu bikomeye bya Mombasa na Dar es Salaam. Ibyo rero byatumye atekereza kabiri ku cyo gukora. Mu 1993 President Museveni yoshyushya President Arap Moi wayoboraga Kenya na Ali Hassan Mwinyi wari umugenga wa Tanzania abasaba ko bazi Kampala akagira icyo abisabira di. Ari ku itariki ya 30 z'ukwa 11 ku 1993 ubwo abo president batatu bicaraga mu biganiro birambuye maze bakava kwa Yoweri Kaguta Museveni basinya amasezerano y'imikoranire bise The Treaty for East African Cooperation. Nuko abo president uko ari batatu batangira kwita ibihugu byabo butatu butagatifu butera na gatambwe mu butunzi, politike, umuco n'ibindi. Uko kurebana neza kwa amaze imyaka 6 maze ku itariki ya 30 z'ukwa 11 mu 1999 umusajya Museveni yongera gusaba abagenzi ko ibyabatatanyije imbere bigasenya East African Community byarangiranye n'abategetsi b'amatiku ariko ko bo bashatse bakongera kuyigarura. Uko niko uwo munsi bongeye gutangaza ko bemeranyije kongera kubaka East African Community bundi bushya. Byageze itariki ya 7 z'ukwa 7 ku 2000 umuryango wa East African Community wongeye kubaho ku mugaragaro. Nyuma y'imyaka 4 bahise bashinga imipaka ihuriweho n'imisoreshereze imwe ibizwi nka custom unions. Ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi byatangiye kubona ko nabyo biri gutanga umushi kuko nabyo bibarizwa mu bitaza amahumbezi yo gukora ku nyanja bituma bikomanga ngo birebe ko byakingurirwa nabyo bikinjira. Ibi bihugu bisa n'ibivandimwe byanakoranye byinshi bikanagendana muri byinshi kabone n'ubwo ubu biri gutikurana. Icyo gihe byose byemerewe kwinjira mu muryango wa East African Community umunsi umwe. Hari ku itariki ya 6 z'ukwa 7 kwa 2009 ubwo ibihugu byari bibaye bitanu. Muri ibyo bihe igihugu cyitwa Sudani y'Epfo cyaburaga igihe gito ngo kivuke ariko abagabo nka Salva Kiir bari barimo bakirema biyegereje ibihugu nka Uganda ngo babarengere mu kurema igihugu cyabo. Abasesenguzi benshi mu bya politike bahurije ku ngingo y'uko ivuka rya Sudani y'Epfo ngo ryagizwemo uruhare na President Yoweri Kaguta Museveni ndetse ashaka nuko yafashe iki gihugu mu kwinjira muri East African Community gusa agakoresha uburyo bwo kubyihunza kugira ngo amahanga adakomeza kumushyira mu majwi no kubihanganiramo na Omar al-Bashir wa Sudani yari yambuye ubutaka nawe bakangana urunuka. Byageze ku itariki ya 9 z'ukwa 6 kwa 2011 Sudani y'Epfo irimo itangaza ubwigenge ari nako itangira urugendo ruganiye Arusha ku cyicaro cya East African Community. Gusa yaragorewe kuko yamaze imyaka 5 kuko ku itariki ya 5 z'ukwa 9 kwa 2016 aribwo yakinguriwe bidasubirwaho ibihugu bihita biba bitandatu. Ahingayinga mu 2020 rero nibwo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasabye kwinjira muri uyu muryango maze kubera inyungu uyu muryango wabonaga mu kubana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baharura inzira yo kwakira iyo nzovu mu by'amabuye y'agaciro bigera ku itariki ya 11 z'ukwa 6 kwa 2022 Kongo tayari yabaye umunyamuryango wa East African Community. Impamvu uyu muryango wihutiye kwakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko iki gihugu gikora ku nyanja Atlantika bigasobanura ko uyu muryango wahize ukora mu mpande hafi ya zose z'isi. Aho ntiwibagirwe n'imari mu by'agaciro iki gihugu kibitse mbega ni nko kumva ngo Bill Gates arifuza kuza gutura iwawe di. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe vuba na bwangu nyamara igihugu cya Somalia cyo cyakomeje gukomanga kuva mu 2012 kugeza mu mpera za 2023 ubwo abategetsi noneho baciye inkoni zamba bavuga ko bakiriye Somalia nk'igihugu cya munani kibiyunzeho. Hari ku itariki ya 15 z'ukwa 12 kwa 2023 ubwo Perezida wa Somalia Bwana Hassan Sheikh Mohamud nawe yicaraga ku meza y'abatware b'ibihugu 8 bya East African Community.
nyamara kwinjizamo Somalia byarakaje benshi basobanukiwe neza amateka ya Somalia n'ikibazo cy'umutekano muke muri East African Community, biza kugereranywa no gufata umurwayi w'igituntu ukamwegeranya n'umurwayi w'ibibembe. Ku itariki ya 25 z'ukwa 11/2023 umwe mu banya-Uganda b'impirimbanyi mu by'ubukungu bwana John Walugembe uhagarariye ishyirahamwe ry'abacuruzi baciriritse n'abakanyakanya muri Uganda yabwiye mu burakari televiziyo NTV ko abayobozi ba East African Community bari kurenga ku mategeko bishyiriyeho. Rwose abenshi twatekerezaga ko itakagombye kwakirwa kuko ingingo ya 3 y'amasezerano ya se hari ibyo ivuga ku munyamuryango ugomba kwinjira byaba ari mu buryo bwo kuba afite imiyoborere mizima n'umutekano, kandi tuvugishije ukuri Somalia ntirijuje igisabwa. Aha yabajijwe icyo bivuze kwakira Somalia mu itsinda ririmo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo bihoramo intambara, maze mu magambo ye make ati ubwo nyine icyo bivuze ni uko yasigiye guhangana n'ibibazo by'umutekano Somalia iri guhura nabyo. Yese kandi igiye kurwana n'ibibazo by'amakimbirane Somalia ifitanye n'ibihugu by'ibituranyi birimo Djibouti, Kenya na Ethiopia. Nubwo abantu bijujuta ngo Somalia ntiyagombaga kwakirwa kubera ingingo ya 3 y'amasezerano y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ivuga ko igihugu kigomba kwakirwa muri uyu muryango kigomba kuba gifite amahoro kandi kitarahumanyijwe na politike mbi, ariko uko kwaba ari ukuyigirizaho nkana, kuko n'ubundi ibindi bihugu nka Sudani y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo birusha Somalia. Ariko rata nayo yarahomviye. Ibaze ko kuva mu 1981 kugeza none imyaka 43 igihugu kiri mu ntambara n'imvururu zidakama nk'umugezi wa Nile. Ibi byo nitubona umwanya nabyo tuzamenya ibyabyo. Ahubwo ni mureke twibaze koko haba hari gututumba intambara muri East African Community ishobora guteza ibiturika. Mu nteruro imwe ababihamya bavuga ko intambara ishobora kurota hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa intambara ikabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo honyine, ariko ibihugu byombi hamwe n'ibibishyigikiye bikahagundaguranira ariko bigasiga ingaruka zidasanzwe. Aho ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahita ishyigikira byeruye FDLR irwanya u Rwanda ikaba yakwinjira mu Rwanda maze igatangiza intambara yahirika byinshi. Ibyo ngo u Rwanda narwo rwabisubiramo rushyigikira M23, none impande zombi zikabanza guhezanya umwuka. Ibyo bikimara kurangira ngo ibyo gutuma abana ngo bajye kukurwanira bizavamo, hakurikireho kurasana igihugu ku kindi. Umvuka abahanga babisobanura. Umushakashatsi mu bya politike akaba ari n'umuyobozi w'ubushakashatsi muri Brian Olcott Center for Peace Operations at the International Peace Institute, Dr. Jenna Russo aherutse gutanga umuburo mu bihe byashize mu bushakashatsi bwe yise The East African Community Steps into the Crisis in the DRC. Aha yavuze ko amahanga yose ari kurebera ibihugu bibwira ibindi ati nyamara nzakurasa, ibindi bitinyamo nk'abari bikabisubiramo binacishamo bikohererezanya utuntu tutudege n'abasirikare buhoro buhoro, ati kuki sitegereza ko abantu bavushanya amaraso kugira ngo ibone gukumira. Ubundi ninde utabona ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kongera guturikamo intambara ishobora kurangira hari ibihugu bisenyutse muri East Africa? Kuki tunindira amabi kugira ngo dutabare? Kuki twategereza impanuka kugira ngo tuzikumire? Si wowe wenyine wabwiye isi kwitegura ko tumuriro uri hafi gucanwa, kuko ku itariki ya 18 z'ukwa 10 kwa 2023 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yibwiriye inama y'umutekano ya Loni ko abizi neza ku isaha n'isaha u Rwanda na Kongo bishobora gusandazanya, kandi uwo niwe bivugwa ko afite inshingano zo kubikumira. None wumve ko nawe ategereje nkatwe twese. Dore igiteye ubwoba rero. Professor Gareth Evans wabayeho minisitiri w'ububanyi n'amahanga Australia akanayobora ikigo International Crisis Group afatanyije na Adama Dieng umuyobozi wa Pan African Alliance for Transparency and the Rule of Law, abo bose bazi kurusha undi wese nk'uko babyemeza ibibazo bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri kuriya kwezi rero hari ibaruwa yabo bandikiye umuryango w'abibumbye n'isi muri rusange batanga impuruza ko mu gihe kiri kuza hagiye kuba makuba ahereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bo ntibatinye no guhamya ko hazabamo na genocide ishobora kuzibasira ubwoko runaka muri ayo makimbirane. Bahamije ko babizi neza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze gufata umwanzuro wo guhera muri Kivu zombi maze bagakora ikintu kizababaza isi. Bati n'ikimenyimenyi izo ntara bazishyize muri état de siège. Mu ibaruwa yabo ndende basabye isi yose gutabarira hafi. Bitaba ibyo ngo genocide zabaye hagatangira kwitegura uburyo hakongerwaho indi, ndetse n'ubwicanyi buhambaye bwabaye ku isi abantu bakaba bitegura kongeraho ubundi. Mu yandi mabanga akomeye kuri iki kibazo hari umuhanga mu bya politike n'umusesenguzi twavuganye utarifuje ko namugarukaho, ambwira ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda gishobora kugambanirwa.
noneho igihugu cy'u Burundi, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba na ngombwa na Tanzania bakayitumira muri uwo mugambi maze ngo bagafungirana igihugu cy'u Rwanda binyuze mu gufunga imipaka, kuko kimwe muri ibyo bihugu bigeze kugirana amakimbirane runaka asa nkaho atigeze acocwa ngo arangire burundu. Aho rero ngo havuka intambara iturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ibyakurikiraho yavuze ko nawe atabizi. Gusa ibyo bikaba ibitekerezo bwite, ariko nabyo bitarenzwe ingohe. Nizere ko abayobozi b'u Rwanda bazi byinshi kuri ibi kuturusha. Ahandi hatekerezwa ko havumbuka intambara ni mu ihangana ry'ingabo za SADC zaje zisimburiza East African Community zirukanwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byo birimo urunturuntu. Ingabo 7,000 z'ibi bihugu zaje ngo mu butumwa ku buryo uzazitambika wese agomba kurega gatuza bagahangana. Aho ikibazo kibirimo nuko hasanzwe hari ibihugu byo muri SADC bifitanye amakimbirane n'ibyo muri East African Community, ku buryo ngo bishobora no kuboneraho uburyo bw'ubushotoranyi. Ikindi gitangaje nuko Uburundi bwo muri East African Community busa n'ubwagumishije ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe izuwo muryango wa East African Community zirukanyweyo. Aha bamwe bakabisobanurisha ko hari amasezerano Uburundi bwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'imikoranire mu bya gisirikare. Aha kandi mwibuke ko igihugu cya Tanzania kitigeze cyohereza ingabo muri East African Community zo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu kikaba cyemera kohereza ingabo muri SADC ndetse zamaze no kugerayo. Aho naho hakabamo ihurizo abantu bataramiraho barishakira igisubizo. Ibyo kandi bigahuzwa n'igihugu cyitwa Afurika y'Epfo kije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihekenya amenyo kandi kireba urujisho igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ubyumve gutya. Dr. Jessica Modi n'umwarimu muri kaminuza ya Bristol, akaba n'umushakashatsi wigenga. Ku itariki ya 21 z'ukwa 11 kwa 2022 yashyikirije ikigo n'igitangazamakuru cy'abanyakanada cyitwa FP Foreign Policy ubushakashatsi yise ngo ukuntu u Rwanda rwabaye umupolisi wa Afurika. Muri iyi nkuru rwose yavuze ko u Rwanda ruri kuzunguruka Afurika rugira uruhare mu kurwanya ibyihebe no kugarura amahoro. Ariko hari ahantu yanditse ko hari aho rwageze rukamera nk'urwirahuriraho amakara cyangwa ngo bigatera akababara ibihugu bisanzwe bikomeye muri Afurika. Ntiyari indimi, yavuze ko umunsi u Rwanda rugana muri Mozambique ngo byababaje bitavugwa igihugu cya Tanzania na Afurika y'Epfo byari bisanzwe bibafite inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yongeye guhamya ko mu buryo rusange byababaje umuryango wa SADC wose kuko Mozambique ariho ibarizwa, ngo aho kuwusaba ubufasha ngo bihutabare bikajya guhamagaza uvuye ibwota amasimbi. Ibyo ngo byagaragaje ko SADC nta kigenda cyayo, ku buryo yashinze iryinyo kurindi ikavuga ko aho izaca iryera u Rwanda ngo izihorera. None niba ingabo za SADC zaraje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigahisha imibare yazo zikajya gutanga itangazo rivuga ko zizajyayo kandi zaramaze kugerayo, ubwo mwe ntacyo mwumvamo gishobora kuzabyara utuzi dushyushye muri East African Community yose. Tuvuze East African Community ndibuka kuba Tanzania yaragiye bigura intege mu kohereza izindi ngabo za East African Community muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byemezwa ko ari uko zasaga nkaho zihagarariwe n'igihugu cya Kenya kandi mu buryo bw'ibanga, ariko butangiye kugaragara ibi bihugu byombi bigirana amakimbirane y'ikivuge. Nabyo turabisobanura ye. Buriya Tanzania na Kenya bahora mu ntambara z'ubukungu no gushondana nk'amasake yiga kubika. Tutagiye kure ubu tuganira, Tanzania Civil Aviation Authority, ikigo cya Tanzania gishinzwe ibiguruka, cyasohoye itangazo kivuga ko kuva ku itariki ya 22 z'ukwa mbere kwa 2024 nta ndege ya Kenya izongera kwibunza ku kibuga mu kirere cy'umujyi wa Dar es Salaam. Ibi byaje nk'igihano n'akanyafu Tanzania ivuga ko yakubise Kenya, kuko iki gihugu nacyo cyari giherutse kuvuga ko nta ndege ya Tanzania izongera guhagurukira ku kibuga cya Nairobi ngo yerekeze mu kindi gihugu. Kandi mu basezerano bafitanye yo mu 2016 yo mu bwoko bwa Memorandum of Understanding mu gace ka 4 havugwamo ko ibiguruka hagati y'ibihugu byombi byemerewe gukoresha ibibuga by'impande zombi. Ibi ariko ibihugu byombi byamaze kugaragaza ko byemeranyije kubikemura mu bwumvikane bwabyo hagati yabyo. Aya masezerano akaba ashobora gukomeza gukurikizwa mu bihe biri imbere. Ahubwo nyine ugahita wumva ko intambara y'ubukungu ihora ihuza ibi bihugu byombi mu ibanga. Nk'ubwo uko gushondana ko ari kwabaye mu 2020 ubwo impande zombi zavugaga ko nta kiguruka kigomba kuva hamwe kijya handi, nuko abajejeta faranga b'impande zombi babijyamo bababwira ko bari gutuma imishandiko yabo iri kugabanuka kubera ayo matiko. Ku itariki ya 14 z'ukwa 8 kwa 2023 umunyamakuru usobanukiwe iby'ubukungu kuri Business Daily Bwana Constant Munda yanditse inkuru avuga ku ntambara y'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. Yemeje ko ibi bihugu biri mu ntambara yangiza ubukungu bwa East African Community. Nk'ubwo dufata urugero abakora ubushabitsi ba hano mu Rwanda bazi cyane. Kuva mu Rwanda ugiye kurangura ibicuruzwa ku cyambo cya Mombasa uvuye mu Rwanda bigusaba kunyura ku mupaka wa Rusumo, ukahuranya Tanzania unyuze Arusha, ugahinguka Holili ku mupaka wa Tanzania na Kenya, maze mu gihe gito ukisanga i Mombasa. Nuko ugapakira ibyo upakira. Igitangaje rero nta mucuruzi n'umutinyuka gukata ngo asubira aho yaturutse, ahubwo arazamuka akanyura i Nairobi agahinguka Busia ku mupaka wa Kenya na Uganda, agacyamika Kampala na Kagitumba mu rugendo rushobora kumara icyumweru. Uzi impamvu batagaruka muri Tanzania?
nuko baba batinya kunyuza muri Tanzania ibicuruzwa biturutse muri Kenya kuko bakibica iryera biyegereza mu bazi, ahasigaye bakagusoresha nk'abaguhana bagushinja gukoresha icyambu cya Mombasa kandi nabo bafite icyambu cya Dar es Salaam hafi aho naho hakaba ikindi kintu tutaramenya neza ariko gihatse inyana cyangwa ikimasa. Ubundi mu magambo acagase, East African Community ni umuryango uri kugendera ku kabando, buri gihugu kiwurimo gifite icyo kitumvikana n'ikindi. Kenya yo ivuga ko ahubwo byose bigomba gutegeka biyobora, bitaba ibyo ngo umunsi umwe izabivamo neza nk'uko abongereza bavuye mu muryango umwe bw'uburayi bawushinja kubavunisha, kandi n'ubundi ngo abongereza nibo boshya Kenya. Tanzania nayo irajwe ishinga n'ubukungu bwite bwayo rwose muri politike ya inner politics. Iki gihugu kimeze neza nk'Ubusuwisi bwa Afurika kuko kigira kiti ni mu Rwanda twebwe tuzacuruza mu gihe muri guhangana, kandi nitwe tuzabakemura ibibazo maze twungukire ku mpande zombi. Uko niko Ubusuwisi mu ntambara nyinshi z'abanyaburayi bwagiye bwitwara. Uwabishaka Barry James na Mark Edo bakazabigusobanurira mu gitabo cyabo Currency Convertibility. Ibindi bihugu bifite imbaraga nka Uganda nayo ntibura guhuzwa n'intambara zose ziba mu karere. Ni mu gihe Sudani y'Epfo ari umwana w'imyaka 13 utaragira imyaka 18 y'ubukure ngo afate indangamuntu. Igihugu cy'u Burundi cyo nibibazo by'imbere mu gihugu bituma kitabona ubushobozi bwo gutanga umusanzu wa East African Community. Ni mu gihe Somalia nayo ari umusaza mu dukino two guturitsanya mu bya Al-Shabaab n'ibindi mwumvise, ubwo kandi murashaka ko hari icyo mvuga ku Rwanda di. Dusoza rero, East African Community ni umuryango ubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Buri gihugu kiwugize gifite ibibazo byacyo bwite, ahubwo ubwabyo nabyo bifitanye amakimbirane isaha n'isaha y'intambara ishobora kurota. Ibyo bitanabaye n'ubundi uyu muryango nawo ubwawo ubayeho kubwo gufunguza no gutega inkokora ngo wamugaye arabasaba. Ibisi ugusebanya koko mu rugero rworoheje ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu kwa 2023, Dr. Irene Isaka ushinzwe iby'imibanire muri East African Community yakomeye amashyi menshi ya Ambassador Chen Ming-jian w'igihugu cy'Ubushinwa muri Tanzania kubera inkunga igihugu cye giha umuryango wa East African Community. Kuri uwo munsi leta y'Ubushinwa yari yoherereje East African Community imodoka 8 zo kwifashishwa n'abategetsi bayo, ndetse bongeraho n'ibihumbi 400 by'amadolari yo kugura udukoresho nkenerwa. Gusa si ibyo gusa, bababwiye ko bagiye no kuboherereza n'abatekinisiye b'Abashinwa bazajya babafasha mu by'ikoranabuhanga n'ubundi butekinisiye. Ubwo abo bonyine bakajya bakorera ku cyicaro cya East African Community muri Tanzania. Ubwo nge ndi gutekereza ko bazajya bakorera mu nyungu z'igihugu cyabo cy'Ubushinwa. Wowe uri gutekereza iki? Impamvu iki gihugu cyabahaye izo modoka n'ubwo bufasha ngo nuko izo bari babahaye imbere bumvise ko zari zimaze gusaza. Niko bimeze ku itariki ya 7 z'ukwa 11 mu 2019, Li Yanglin wari uhagarariye Abashinwa mu bya politike muri Tanzania yari yashyikirije East African Community imodoka 12 n'amadolari 200,000. Mu mwaka wabanjirije uyu, Ambassador Wang Ke w'Ubushinwa nabwo yari yashyikirije Liberam Mukeko wa East African Community amadolari 200,000. Nukomeza gusubira inyuma urasanga buri gihe igihugu cy'Ubushinwa cyarakomeje kuba se wo mu butisi mu East African Community. Gusa Abashinwa nabo bazaho bungukira kuko abahanga mu bukungu bahamya ko nabo bagwatira amasoko yose n'ubundi bushabisi bucaracara mu bihugu biri muri uyu muryango. Ibyo nta kibazo kibirimo niba hasinywa amasezerano afitiye rubanda akamaro. Ikineye ubwoba nuko bishobora kuba bikorwa mu bugambanyi nge nawe tutazigera tumenya ibyabwo. Gusa niba mubyibuka ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 kwa 2023 kuri Primo Media Rwanda twabagejejeho ikiganiro twahaye umutwe ugira uti imitungo y'ibihugu bya Afurika Ubushinwa bukomeje kuyigwatira, ubujura bwihishe mu ishoramari ryabo. Ubwo niba utanumvise ingene Abashinwa bacurikira abacuramye bakabacucura n'abatarabacumuyeho, ubwo rero uze kugicukumbura maze nawe ugicurure wumva ibibera muri ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ari nako tugira tuti Mungu uilinde Afrika yetu, uilinde inchi yetu, amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.